Waduh, waduh. Waduh, kayaknya kena guys. Temen, guys, ini guys, ada odol alien udah tiba nih guys. Wow, penantang baru kita nih. Waduh, mantul nih. Ayo guys, kita lihat odol alien ini guys. Terbuat dari apa sih nih odol alien? Waduh, mantul sekali ini guys. Wow. Wah, ayo, sini guys, Cil. Ayo bawa sini Cil. Ayo Cil, Cil. Ayo Cil. Wow. Ayo guys. Nih, pasukan bocil mana nih, pasukan bocil ya? Samper yuk samper sama yuk. Oke guys, kita samper nih. Ini dia guys. Waduh, ondel alien. Waduh, gerimis guys. Gerimis guys. Aduh, taruh sini guys. Sini kali ya? Hah? Oke guys, kita saksikan nanti ya guys. Ini kita sedang persiapan nih, menunggu pasukan bocil nih. Menunggu pasukan bocil datang nih buat lomba tarik lagi guys. Hihi, mantul sekali nih guys. Waduh, mantul. Hari ini kan jatuh ya Om ya? Iya. Sini ya. Waduh, ada ondel-ondel. Aduh, ondel-ondel nih guys. Waduh. Ayo bocil, kita joget bocil. Oke, kita mulai joget. Kita saat ini bareng sama ondel-ondel ucup. Aduh. Iya. Aduh, ondel ucup. Sumringah sekali guys. Banyak kabut guys. Waduh, banyak sekali kabut. Waduh, ondel-ondel. Ini. Aduh. Wah, mantul nih guys. Hujan-hujanan guys. Coba guys. Lari guys. Apa gimana guys? Masih ini hari ini pasukan bocil nggak ada guys, sepi guys, pasukan bocil nggak ada yang kesini guys. Waduh, karena keadaan hujan, guys, dan banyak kabut guys di sini guys. Waduh, wih, ondel-ondel ucup sama anaknya Haji Udin mantul kali ini. Waduh, ayo guys, kita tantang nih guys, ondel-ondel baru nih. Ayo lari, 1, lari pelan-pelan, 1, 2, 3. Nanti baik, pelan baik. Waduh. Di sini mah. Waduh. Siap. 1, 2, 3. Waduh. Oh, legend. Wah, seru nih guys. Wow, seru banget ini guys. Waduh, seru sekali ini. Mantul. Waduh. Cil. Ai. Cup. Iya bocil. Capek nggak Cup lari Cup? Capek bocil. Waduh. Gak enak nih bocil, bocil. Gak enak ya. Duh guys, agak sepi nih guys. Ada kemana ya pasukan bocil ya? Ini teman-temannya mati tidur guys. Waduh. Oh, jatuh. Aduh. Waduh guys, ngamuk guys. Waduh, ngamuk guys. Wait. Aduh, mantul. Pargoy guys. Waduh. Ini dia. Wait. Waduh. Goyangannya mantul kali ini guys. Waduh. Hati-hati jatuh, Cil.
Cup, bebe Cup, jatuh Cup. Iya, mantap guys. Oh no, namanya Ucup. Ucup. Iya. Ondel-ondelnya namanya Ucup. Waduh. Waduh. Ondel-ondel namanya Ucup guys. Wait. Waduh. Mantul nih guys. Nih, kita badai nih guys nih. Ngampis. Aduh. Pegangan dong. Muter pegangan. Muter pegangan. Nah, Bi. Waduh. Pegangan dong, pegangan. Pegangan. Pegangan gitu tuh muter. Ini nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa ini. Oh, nggak bisa guys. Oh, Iya. ya siap. Mantap. Waduh. Mantap guys. Yes. Korek guys. Aduh. Guys. Mantap nih. Waduh, ngamuk guys. Ngamuk nih guys. Waduh, kaget guys. Kaget guys. Ada motor, taruh ada motor. Seru nih guys. Waduh. Waduh. Waduh guys. Aduh, nggak kena guys. Ribet guys. Aduh. Oh, aduh. Gokil ini guys. Mantul sekali nih guys. Waduh guys. Madi tahu guys, ada yang rekam juga guys. Madi guys. Ini guys. Madi tahu guys. Mantul. Oke guys, nanti kita lihat keseruan lainnya guys. Sambil menunggu para bocil guys. Semoga para bocil hadir nih guys. Aduh. Guys, udah ditungguin nih bocil-bocil. Waduh, udah tungguin nih sama ondel-ondel terbaru nih. Dari sanggar yang Betawi nih guys. Mantul nih guys nih. Oh. Jangan lupa guys. Waduh. Waduh. Galak guys. Oke, guys. Mantul sekali guys. Mantap guys. Aduh guys. Diserang guys. Ondel-ondel nyerowok guys. Aduh. Aduh, mantap weh. Loncat guys. Weh, mantap. Canggih guys. Mantap guys. Ondel guys. Mantul. Wait. Mantap terus guys, ujungnya guys. Sampai selesai guys. Masih banyak keseruan kita guys. Waduh guys. Tetap di sini guys. Kita lihat nih guys. Guys. Kita lihat. Wah, pantengin terus guys. Nanti ada. Waduh. Waduh guys. Waduh jatuh guys. Waduh guys, mau jatuh guys. Waduh guys. Mau jatuh Priben. Waduh, ngamuk guys. Waduh, ngamuk guys. Waduh, dipukul guys. Saya ngamuk guys. Waduh, dipukul. Oh no. Waduh, ondel-ondel berkelahi. Waduh. Aduh guys, seru nih guys. Versus guys. Waduh guys. Waduh. Wah, ini kejar guys. Takut guys. Waduh, ini takut. Waduh, jatuh guys. Ditawain guys. Aduh. Tawain. Apa nih guys? Waduh. Oke guys. Waduh, gagal mana guys? Enggak ketangkap guys, guys. Waduh, kayaknya kena guys. Wah, lincah banget guys, guys. Mantul.
Wah, guys, aduh, wah, dia jatuh, guys. Tawain lagi, guys. Oke. Nanti jangan lupa subscribe bagi yang belum, guys. Nanti kita akan ada keseruan lainnya.